米多伦的罗米阿米尔，祈祷每一天。Rihatlai ko falujua a miribah do nipafrian no kawas a romiar， 安稳地度过主所赐的每一天。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I patnakai sakatulu at sepang tsay ko safaw at dosir suarsa mapatunag no kawas ko matatulungay a rumiar tupitlumakan to maamaan. Jingra ko papalutsuay titaanan to sakaira no mitlaotsay a fana ita. Nikaw rira tsay ka sungiraan ningra kita a pahapinang to pulong no nitlumakan ningra。saan， 他为万事特定适当的时间，他使我们有永恒的意识，却不让我们完全明白他一切的作为。传道书第3章第11节。Sarikakaaw talazua awa ay kufana ita masamaan kubisir-sir no kawas to rakat ita itini ihkar. Nikaw rira pasuorin kita。Ciri hatai ku falujua ita i masa maam anai atlemak, nauhani mi kaput jingda i titaanan。虽然我们不知道上帝如何安排我们在世上的旅程，但我们确信，在任何情况中，我们都心里平安，因为主与我们同在。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Mapafri isu kako to taneng to sakafanaaw ako a midimla to rumiar itini ihkar amit lemak to masa maamanay ang ayay at lemak. Sarujulan ko falujua ako a mitier itiswanan am orib itini ihkar. Ta inafalujuan isu ko rakat no orib ako. 主啊，你赐给我智慧，使我懂得珍惜时间，行美善的事。我要忠心信靠你，使我的生命走在合你心意的道路上。Pakani i tatamaanay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。